各位亲爱的来宾，大家平安。现在的时间，2007年1月17日，撒奇莱雅族证明活动茶会开始，请大家以热烈的掌声欢迎今天与会的长官来宾。宣读撒奇莱雅族证明宣言，恭请宣读人就位。恭请宣读证明宣言。Usapatak to ngangano sakidaya sasakamun. Nano cacay walo siwa walo amihcay. Maraupas ko niado no sakidaya. Makatukoh aida cacay na ala suboda ko siwa no mihcaan. Hatid ay to ka tenes no mihcaan. Mirima kita. Matalaw kita musa kamu to kamu ita. Matalaw akatinengano tao, urikat no cirara. Mitsutuh i titaanan. Maratang ko nipikitin to lima. Maydih mukitin kitaan. Unipi aw no papalaki. Maydih mo parut to parutso ita. Amukitin tuawa no sakidaya. Atay ni patsudat to ngangan numita. Aida, talo mahto kita. Talo mahto kita. Usakidaya hananay ungangan numita. Uluma numita. Nika, cai kita kapawan. Cai kita pi ares to nipa. Pidihing no pansah. Ibalutso anita kukay hanita ko. Nipadihing no pansah. Kukay. Kukay. 台湾原住民族撒奇莱雅族证明宣言。自从1878年花莲奇莱平原上的打古布岸部落烧毁之后，撒奇莱雅族已经流浪了129个年头。在这漫长的岁月里，我们隐藏身份，依附阿美族，不敢说族语，也不敢承认自己。太阳的光芒激励着撒奇莱雅族的子民，燃烧星火，引领回家的路途。祖灵的呼唤催促我们团结一心，引领着我们撒奇莱雅族的子孙复明说族语。如今我们回家了，真的回家了。撒奇莱雅族就是我们的家，我们的名字。今天在这里，我们不会忘记阿美族人至高的情谊，永为撒奇莱雅族感念尊崇。证明宣言宣读完毕，撒奇莱雅族正式宣布证明成功。让我们以传统的歌舞迎接这段历史的美好时刻。
嘿
嘿呀。